Lara kon male kamaktab lat joran di dawing la jalke headquarter chale pibor I mean so bad pibor headquarter yen rajatin tedi we create it like that anywhere it could be a headquarter wherever the Latjo Dream Heritage Foundation or Latjo Eastern Jikany must be settled or must be established. It could be that way. So today we are going to share something little, a page for peace. This piece is for only the clan which is called JIKÄNY clan, both east and west. Anyway, that is their message. If they could hear it. So it is very simple. I'm going to write it I'm going to talk it out in English. Page or peace page. Peace, love, and the future of the JIKÄNY people. That is the title that you will find out from the page. Peace, love, and the future of the JIKÄNY people. Peace is not only the absence of fighting. Peace is the presence of love, patience, presence of forgiveness, presence of respect, presence of truth, and presence of understanding among the people. This is very important or crucial point. Anyone with the peace in heart inside him should have to take care on that. Peace is not the absence of fighting. It doesn't mean that. Peace means presence of love, patience, forgiveness, respect, truth, and understanding among the people. That is the truth, and that is the peace. When you have that type of peace, you are fine. When peace enters the heart, the family becomes strong. When peace enters the family, the community becomes safe. When peace enters the community, the nation began to heal. Among the North people, peace has always been more than political word. It is a moral and a spiritual word. It belongs to the home, belongs to the cattle we own in our homeland or in the camp of the cattle camp, in the village where we are belong, the line 8 of ours, the marriage relationship between two parties, the eldest judgment in the community of Nas or JIKÄNY, and the youth future. Malwani, what the name can integrate be. Peace allow people to sit together. When you don't have peace, you don't sit together. You will be the enemy inside you or outward. You don't like to see each other. You eat your friend or your brother like your enemy. You like to kill him or something can kill him. You cannot sit with somebody who is not having peace with you. It is a moral and a spiritual word. It belongs to the home. Peace is belong to home. It is belong to the cattle camp, where our people are now taking care of their herd. It is something that we keep in the villages where we belong. Our land age,
lineage. The marriage relationship come to yene chowdu ke yene one go alu or yene chek do alu. The eldest judgment chiang ne den dit tin gwe ke ta in tin lok na kam ni na ke lu na and the youth future kamal gan tin tiane tin wo mo ko niam. Peace allow people to sit together. The peace will allow you to sit together. Speak truthfully. You have to tell the truth, not to lie to your people when you have peace inside you. Settle dispute. When there is a disagreement between you and your group, you have to sit down and talk about it so that you forgive each other. You have to. These people can share cattle camp together, or can share herd together, or can share something useful for them, especially when there is a problem in your brother house. You have to try to help him or help her. This is the charity for peace. When you have peace, protect children, honor women, respect elders, and remember God. You see, those 4 points are very important. When you have peace, you have to protect your kids, not just only your kid whom you born, every child kid, every man kid, every society kid, every community kid. You are responsible to protect the kid. You have to honor the woman. You have to respect the woman. And then respect also the elders. Need it. And remember the God. Then tit kot ke chara. Did you know no ko mal ko tray do ko mal. Mete da ray do mal to the water benekan di chega tato. Lord di dot bang chega does it ray lloyd me take ko kon ta jel kon ta na tray dien ke piu. Ta na tray dien ke noy. Ta na tray dien ku de gak kir ke guat ma kan yal dam tin. Te ka ne di tray dien ku rup mo koy me te ke dwang. Ka ne tray dien ke gao ne guat me chu kud. Me che ke dazet kui kon e guat me tu piu. A jen tan te kon re te ga dan. Di ran kui poinde. Dolo tok lor jimu gua. Chere mi tray de ka mal jen ngo de sila re de mal. Cô đi chia là gì bề trên nữa ở ngay cha có mà có cha có mà cô bị xem cái thao mà đến đón bị lên mềm nó bị giật lược nó có gì bảo phải phải mấy cái nó có cái áo lòi để mình đan nên chụp có đôi chắc cái chia bê luôn mà lừa kìa cô làm cái lòi được cái tiel cái làm cái lòi được cái ter làm quan như mình nhìn này chết ta được làm mơ còn cái gì luôn cái bị lừa cái mấy được mà mấy cái nó giật mấy giật cái con quạt. Those are the things in common. Tila mal ka kula wo mitare du ko mal giramo ne me malan kon jikan ko reidan kon jikan che go ngwade ngwad. Therefore makta mala mulan mal kam ni nap dung mo wane de ne na do bo mo ni chieng dori ko ku ko wa tu feel ko nang ba ken ke badakaro ko ngori kine ra je ka tai min gur ko de ne ra ke je ko de mala de ko lo bo cái gì coi into cái ende ko la tet ko ne de malam de ko pass through them ban ngo de nan ne ko la dro ma ka wi mi la chan ke da fa to kon gre tin ngwan te ram de bela ni mi la ri ni go I will do both job ke three. I will do this one at the time and then I will do the next one in the next time. Che che mala che chop ke wan ne kun de jenu chem le yana ling ka tu le ni tet ke li ro da pa de ki tet ke da pat ko ne kon bo ku ne long go kon dang ba ken ke kon dang ba dak ke chi kon dial le ne ke la mo
the Guade Shop Kamal, but I'm a spokesperson. Murai ke jo ne ten te jor ke jo dan kon diar kon gad we la chwal ke jikany doar kan jikany cheng bus. Yo wane wada bante jikany rar bante jikany doar bante jikany cheng. Then maktab lat jor me maktab jikany doar here maktab jikany cheng ke chut jikany ke liu ke on behalf of jikany we have to talk about peace. Who can that do? They don't have peace in Western Nuer. We saw their speech, their cassette, their video, what the right get in a rule, you can be jaga, nakaroni chiang, Jerkatar, Kigrotuk, Kanda no goar ken. Lakarapal ke lakana leave me rama babanak miki talk gar, which is chiang go kakon, kia kake. More the kind of chobray dan, chobray dan, do tea, do not, we go to cha de yik me dan kan ta cha nyok mo pal ke ko je ne boar mu wi ram to gwa de me ki ye ban pe ni grun e bi be na kre ki man this is not something me de kon appreciate we should have to talk about it ka ban ne pal ka je la lor che ta e te kon wal ka ne din dolu dul go tin ki je ni ki te kel ko ka ye and you know so can those four things you have to you could have to protect children. Those are the children I'm talking about. Those children who left you and went to educate themselves so that they will get something on the future. They are not belong to you, and then we have to protect them. We have to protect the children. We have to honor the woman, not insult the woman. So you have to honor them for the gift that has been given to them by God. They are the mother of the world. And when we come to Tognas, you meet with the term called check. Check mean a check. A check. Ramishak na should be very wonderful. It should be go along. She should be a check. So that ko a check but a honor. Ko mujina ni chekot ka kamke. We have to respect the elders. Nate la di tu nika nate di la man. O chibiret ke red mi jeng red ko do mi chanka ni jilam. Nika gwai du ke je loide. La rum ga riek ma ni chat ba ni di bana ga kam lu dien ka gwa di dien kunin kun ka nin ken chi ka kel kon dien de ka cha ngwa ngai no wal kan yen kon ben so the number 4 or the fourth number is to remember God. Whatever you have peace inside, all this you have to respect them. You have to protect children, honor women, respect elders, and then remember God, and that is all. Without peace, language become weak because people stop teaching one another. You see, this is one of the very point that I used to sit it myself over here talking to you as a teacher, teaching you with the new culture, very far away or you are near, close to us, you are in diaspora or you are in homeland, in the refugee camp. If you have something connection with us, you can hear this, even though many people are not attending this because there is no insult that they could be sharing it or attending it. Doesn't matter. Uh, what I'm teaching you with is very important for some days, some years coming. You may help yourself with anything that you hear today. Without peace, if there is no peace, the language become too weak.
mi tela o pi tela ngade tela tok mu go am di lat tok dun ke le raj ladi dere ben la me la raj nyo na mi telot ko de ko chi kor ngi kam ne kon ngaji ni to de ngaji you don't care about any rar dien mi di ngi ke ret ko ngi point de chelo no ne e jira mi ti chir mi chung ke chok mi chang re mo ang di na ngi ko mo mong to te to go di jeksin agat ke ngwane te tiani ke ne di ni ko. This is how the teaching mean. We have to teach each other ko bi to dan ba ko bom. Without peace, marriage become heavily because family lost trust. Mitela kon peace lo do ne chiang queen in kun ko kon ko en ko ke je. By useless. Ko kon te re dan nuk. Mu bi kon jaga bum ke bi ga jaga te ke chunga banaro nyir banaro lok banaro dak banaro kut banaro gwir so that one ma mal ci jen mita mal tin to de alto cheta de ke tik luno be ye protect ko bi dwal ko di ram mar ji ke ram chawru ke chegdu e bi jo la jor dor nene ko kien that is the insult by itself yang ram ci adak ko chago ko bi wala jor ko pege cha yen chang ye ro po dang dok ke pai kel gwan bu bar no mo bulut betawano. So again, without peace cattle become a cause of the conflict instead of source of the unity. So mutela o mal kan wok tin kwa le cholo ho kon tin chang kon ke biga bena la gwa ke kuitari. Why do it say that? Buba la gwa tari de ku ku na yen be yen be o ke ngati be o pe na bod ye ke chi bod ye na gor ye no be ko ter be ka pe cher gum ta kam dan ta pan kam ni kon junum ni uh to ge no ka ne re dan ko no bo te ko mon ti atin la yen be o kwan be o ne to be o kwan la ne we just heard this something like last year me to ko 2014 2015 ka wasan wer no pay kera karo which is something me quick on kan kon ngai kon ji san wer me chi nor nyen kan nor bi je pay tele je kuidan no ka tele je kan nor ke lu ke bara la example ko kerun te kon me ko lo ngotin cha yo lo tin ba tar ke je tek ne wana me 2024. So mi ba mi continue ka ke bane lo gwe ka ke ba la kon mi dan le ka ke kuidan wana me let us keep the peace ko mi ke nyi ke man nyanga de you don't go there we be okay no pe nyi ni pan ku no min cha lo go yen o ko to ko yen o pe cha mu le cha doro mo cha na ke lu ko ka no lu kwa rom ga yang ke le se la rom ga de bi ai ku nang bi a wa cham yen bombo ma to bu doro me bi ji lo lu ka bot ba ka yo lo do ngu mi chi to cha na nak cherien ke ne ti na na ka cha ne la to without peace cattle become a cause of conflict instead of source of unity. Without peace, youth grow up without direction. Misala wa mal, bungwani biga peace quick and melat. Without peace, history become pain instead of wisdom. Misala wa peace, chiang charike chang de la lat ke a native ditilat ka god ka quick obi kula peace biga example bigan gijek biga bena la wo nyir kan ke yiram dan lad istro no ba ji nyira ken e wode kan pel ku je ko len ken ke baro lo je la ter me ter ni tir ni je ne ko nen ko la len di che to to but without peace memory can be healed. Without peace children can learn. Without peace elder can teach. Without peace family can forgive.
Without peace, community can reveal. With peace, the people can move forward together. Let me read this again. But with peace, memory can be healed. With peace, children can learn. With peace, elders can teach. With the peace, family can forgive. With peace, community can reveal. With peace, the people can move forward together. Mitao kamal, bicher dial tengo, tin kone by king my key about the tenator jago go, bigger ben, one day not. Mitao kamal, God pankin, big ngak bukan ke gor bukan ngai kana. Mitao kamal, benedin did big nangi. Mitao kamal, bijidori, bigger polaka. Mitao kamal, benedi ko ala cholo ji komin to la ji do aramo kan bi ka nyin ken yo ko mulet ken ke mitaw ko mal binat kan dial bi go wo ko won yam reite ga dien. What did peace doing? Peace done a lot of things. uh, Peace must begin in the heart, but it must not end here. Peace talk re lairan ka jen chetu chebu guru ngwamu. It must be spoken in the home. We have to talk about peace at home, practice it in the family, right there. Taught it in the church, and defended by the elders, ordered by the gang, and encouraged by the youth, care into the community, or leadership. Peace is not the weakness. Peace is the strength under discipline. Peace is a courage guide by the wisdom. Mitara idu ke mal chelu no jine jira mo koi koi minyan. Mitara idu ke mal jaga jike jabum kana chiang ludo. Mitara idu ke mal be jago jin be pal be go ko be jinge ke pal. The North people we are nowhere. The North people need peace, not only for today, but also for the generation coming after us. Kon native na dial gol kon mal. Chuma native quality among native kon we ben kora can go kamal. Cause that mal bene it is us who can lead it. Bakul follow. Go gala go ni chugwan. Beberar ke your NDA. Ke DNA do no more. So ru ladi chi lat ngore de ga du kel de je lo lat bo you know. Me chan mal nyot ke then be kan go. Wana nyot yan ye kya wana bika kwal. Wana ngi kyan dum bika dom. Wana ngi kyan kwil bika kwal. This is the way why peace become a door for us to protect our life, our situation, our environment, our way. The youth must inherited more than the story of the suffering. God panke no kono take a mal because la loy ni ken cherke chebi cheka ta history ko minan la history which you didn't me take a na. They must inherited language. They must inherited education. They must inherited moral discipline. They must inherited culture pride. They must inherited the wisdom to live with others. Wagati bungu no ka mal. Ko bi chiang ne ko ken bi go bi ai chang ne ko ken. Be ji jago jin point bro lo. Be jago jin bi gor bro du ngi ke chang dial ke chiang lu ke chiang rai ke ngai ngwane ba ji jang ngi ji ro du ke culture un ko bi culture un bi go culture point ne jen chata de ke ka ko chere ra me cha wud lak rai lo Jesus
ko mekeni culture un mekeni gor ke ken jetit bai cholo nga bijini yam yam bijini ramme chot chot bijini ramme gwan ko bijini ramme mi yil yil bijini ramme jegni me lare ke ramme kwedi chang ramme kwiji ko ko di ken culture un ken lat ken jago be chang cher ka ko kwiji ko ramme cha widi lak la wala tege para ko jin me jiran culture din culture ko no ngi culture no you have to be respectful mi chang te mi je mi ki lok ki ja go ri be larar ma chang chara loy kati nyin wan so be gor ko ba je ling ka wan mo be ji ngi ka pel ko te e ti ga mal pel mo nga ka mo ko ji ko den ko de chage to ba ko ngu ba ka mal mi te du mal ki de ben kan ngak te ti de la de therefore the manuscript carry this message so this article that I'm now reading is carrying some of the message to you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 message that going to you directly. Any each person who is hearing or who will be hearing or who will be reading. I will not put this page like what I done last week to the month te cho kwen ni ko wat ti chop ke wol so ne me chen be la de gen ta topic to le la me nan ka tai to le ban ne je ko je na bok ban ne je re bok chen dan we wo gwa to ben ko kwiri and so let us go to the article carrying this message. Those messages are: let peace return to the family. If we have a lost peace for certain time, some years back, 1 month from now, 1 week, let this peace, you pray for this peace to return back to that family. Let love return to the community. No God lunyok redan kon God jikain dial ke kon God nuara dial. Chwana jek chwana kalan nyam dan la ntok to go nyam dan. A ye kula ben bagoy kula beret ka kora baji joja goy. Let forgiveness return to the heart. A chiang polaka luny ray loy nikon. Let education guide yours. A chiang a jungwane yaga ngwan kon kaja bakayen. Let Nognas or let Tognas live among the children. Bana Tognas Jagago be Chenkel Kagad con, Chikon Tognas being nor, Kokwiko and a channel two cocaine ben jek, Eko and move what a chaperai katoling in the Balara Koyato, no more a point by itself. A wajin Chang which I got con chaka Tiama a talk ko walking arca garling in du lugora ka chang ka le ba ban gwa mu dung te lu no bo to ke la ne go mo do ngode chieng ti ti cha lu doru a yin man gan ke yin kwan gan lu do en dor mu le ka all day be lat ka tong nas li ga jawala che ling ba nga be follow ko ro ma yin mande mi da ba ka chure rom na pe te ga ri tu wan ti nga je ti che goro ba ka lat ken ku ko ne dong de wo ba to lieng de ling ken ke ajen cha lar ko no wan me no ne let talk nas live among the children talk na ba te kel go dole aka wan ge je ba nga je ken let now the heritage stand with the dignity kianda na te kel ka bom ke ka no ke ka chiang goi ni so ku ku mo chan tak ka good guiding peace formula. We have a guiding peace formula to this office, which I'm talking. Let your maktab.
ladjor maktab ladjor indeed, ala ladjor dream. I'm talking on behalf of ladjor dream office. It is not myself. I'm just passing this message because of this office. So the guiding formula that we used to be to talk about it or ke bane lat kenin debate or ke betesin ka korgot, this guiding formula, it said mal memadi kenuk beje kamu memadi mal kenuk mal mugi ko mat kel kenuk ngum bijektin jena dor mu balare duno ene akote sherka homework either bijangai ke je bangai ka kwijino dien ka charando dien en beban ka chang lo dien ba min ba ro nyo ko chi mal che bia kel ba rai ke yo ne me mal nem ba ma ba rai bo ko mal en reu de ko ba rai ko mal en dio dien ba ya lar min la formula ka maktab lat jor me lod male mal mi mad ke kel ke no ko ngum ba kami te ne tu tot re dan tu ba ne ba nga ji ken ko kwe ke long dio je ne ni cha ka cha ra mat kel ni ke 99 dio je ko ri ni ke ri lo cha lar me dan dollar ka NCA ka 99 1999 me kwany ke wud mi la chwal ke geng dol ko woj de ke biel wol rei maktaba that year mo jen that year dane year 2000 ba yo ban ba rit ba yo lu njok lu nda ka Poland gwan ta ji daratin ke jeng gwa de che jaj ka wor ka sa wat ba lag lag ka won ne che ju ne che ke ra ba pat ni wo bol jin jero ling ma wan che wo maktaba me ngade and say chelat lo do you did a lot and then you done your part from it and say jen e badak che bu ngot ko mu we la wo ba and say mu gwa teme ko mi dan balare jin min dan bilat wir ko maktab jikany jen be chung ko maktab jikany me migration of ladjo tere re wai to wan to bit tin ko ba dung ne ent tot ko tere re yu ba tere den jina chu chu lu go ro al ko ku chi maktab me ngade and say chi chu ko te ka so ko bai na ko chi ji na se dial chi ko ben belat ke le jek this is ke ne makan kon ben kan la ko la ke chara je ma cha ti kon chue lo ram ke lo ane no no mu mad ke I mean mal mu mad ke no ku di kamu ken ti ke an sera me atin and then again ka tok le ni lo no peace plus love is equal what dio je ka tok le ni ko chan ne gor ba beri is tok na ngo de kana gor ko kan ko kon mat ko cha ka loy ke ngai kon ke loy kon no wop kon ngit kon te le kan ka no mat de lo bi ko lo ko re bok o ne me chi jek me pan ke ke chi jek far ka bi nyo ko je ko wale that is not there but ke ka tu lu ni cha ga ala ka ko ti cha documented so me chi maktab me chi I mean me chi raja me chi kon jek ka tu lu bi an sare bi je ka tu lu ni but chi an sare do chi bi je ka tu no ko better hard to understand it ko kuji mo to len len ke to no ra ngai kon je ka rai de kan kon ngai ka gware elel mu yeah so ban wo won am ko dung tit ka ban ko gak where peace is planted love can grow god mi cha mal pitin ngum bi pi de bi mal bi pi de I mean bi ndok bi pi de gwa mi cha mal pitin bi ndok bi pi de cha tare ka mugwa mi ti mun mugwa mi ki day wal mi ki ga yor pin bu day wal to bi ko don bi ko pit ko bi ga ben cham ko kore ajen mi ki ko gwa mi ta maltin where the peace is planted love can grow
Where love grow, happiness can live. Miki mal mo miki ku peace e chedit. Bita lodge betik. Bita lodge bete where happiness live. Gwa miki mal mo miki rod miki peace in. The people can reveal their future. Miki ta lodge mi de thin. Binatin kontin jolly jidar mo ke ji bika goy dien in dana bi tika ka nintin wo won ya ma de kwai gan ken bi kana pit ba nyoko mo dal je ka kan chaka we mal. This is the end of our peacemaking today. Kalat your dream office heritage foundation ke lat your dream eastern jikany headquarter ko sobat pibor headquarter jen gwaz nan ta raje me te tin ka jen no bana lar ka ye maktab chine ya tin ko ba maktab mal ba ne kon tin gui kon ji kan ka ne ko to kon ta kon tin ko runi ba ne ra jordien ko chi kon le ga rambor chi kon ngore la o kon ga rambor kana ga la jot chat ti ta ti meluno mi te ti chi je ba ne ra jordien mi te ga ramata loy de ga dor be jak wo ngay ke je ko ban ko pal ban wo won nyam ba ko dwan pin ker ke me cha la ko re bible wo ne ci jize la wo ne de tol dial ba wo ken dwan pin ka war kan je dial ba ko dwan pin ka war ban ben ko mak tablat jo kon dial ban me dan char kon wo ban lat ban char kon dial mi chen kien tame na de ling ne kal ka le ke ling ke gwan ne ken ta ken yar ke je ya kai thang ke lar je che mo go ai che lat ba che mo go lat se le jetin ka ken yen ka ba ku ben ya le de mo go ai cha la do nga bi ku le ja ko be go a ke je ko go la be ko te ko me kwa le support ni je che support ko ku yo ne support ko ku right ke ne ku jo ba mi la gor jiran mi che la no mo le je mi la cha encouragement che ko te pa ya kwenti nuran mi che mo go mi che la me dung do arun bi ai kai ko ba ku le ben ya kya ko to ni tin wan le ne promotion na ya kam ne al ba ko ngwa ba ka lat lu no ne te di chelo ngola o ka ni chob gwan de al ma te la jor je chob wi ni de al ka ga ti chal ga ji kan ga ri al ga no ko jen che dung ji kan koro du no ki do ro te lo de mi jen ten e dung no re de al ko la jor che te di che le ko kwi dan kon de al ko no re cho quay đan che giờ cái đi để cho con giờ cái tiệc cho con giờ cái ngoan che mất trong đích che mất cái đích đèo đang dọc che cái giờ cái bữa cái lết wood cái mà tên lót một cái con point để cái wood bar cái wood check cái wood mi chiu chiu cái wood mi dog dog cái wood mi quan core cái tele core a boy cái was we don't know che toro che cái lát coi cha program mà cha lát thế đấy để cột chia bom de bom ko de chia la ro ben nori be rep na be rep ko mun te di chan mun mu gwa ni jen long ispe cho la kwa la che la ga yo ba la ko kwi mon ji kain do la dor kum kan te ko mun mu gwa mi len mon dial doran kan nor why min nam den te ka ker tu wan ka chi dun ker di do te le di wan long te ka tin ka chi dun le ni di do jen te ka bel tu rung te lo ko dak ka ko cái gì đó thế cái bel trong ngoan mình đi được long in đây con là đấy quý là giống như thế thì mình nhắm đèn cái quý bel cái quý con này dân muốn một biết có cái điều của ron khel mấy đàn biết được cái cái tot cái này yom thế mà cái tua con này biết cái gì cái ruel cái ốp pin gì đấy thôi
ba tara ba ga portin ka pai ngwan pai die ni ba man tam tor ba ga cham lu no ta chan te ko gwadang diok tu chek bel kon tin kon ji kan e cheng dan bi piu lo yer cheng ba ne nga ju ne tek du te de du cheng ba ne nga ju ne chi re ki tok abram lo wi cheng de kan de bukan kan yoma di de pude te da ku ma ka dan lu do bi lo tar ya ma ko du lo tar ta do ar lo tar ya do lo bi o puru jin o kan mi te ka win mon ka le yen ka ji wo ku lo re ka kum en jen lo kon ta kon go muj mi dit yen ji do ar me te ka ji do rol kum kan chi rol mu de na mat ka tiel ko yin mi ko du mu ko mu te ja ko mi ko du ja ko ki be gwan ti la ki be gwan gwere ka ki be na na mi lu na ka war chi je reason kam ko ji mi ko do kam kan ti ken ta to mu du mi da ne ki ko du ngun la ya lo je jok ka ta ku ji bu do no wi kwer mu teran ka te kon ka te yang ka te ren mu ji ko do kam kon ne te kon ne cha nun dor la chan wal ne me cha kon ma kamun mu go am re de liet ka twar mi yo mun ne da ne lar ke a jesu lo ne e cha ko mun mu go a ye mun mu lo ngi ka twar ka ne chak at the same thing ko mun dan lo ngi chak ka ne liet ko ku ko ne chak ko ne tin ka ne liet ja tere ko ni kon ba te na ram ken mi kon te me dan ka liet nga ju go to kok dia len cha discover ke ten cha te dai no where they are kel jen ka gol bu cho le me dan we na le nga de na wan kel jang ka gwen cho le so bad wan ba kel ken ka dor ga gwang ko me la cho nga ne me ka toro ta ba me atin ko kel jen ka na sa la ko ga di de min je ga iron tin to ken dial kan re doran kok dang rawo ko tar yin mai char to ro ti cha discover me dan ka kan ngade kan to gore ka de kon to ko chi ko ro bon ngo ka 1982 shane ko mage de doar ka bil pa ka malwal we ma ka malwal den chwe ngak de alte kon chu ya chu ling yu lu jo kan lu nyok and then chi ko ro continue ka 1983 toro kan tin te ram len kon ga le ta kon ga li tu wan long tu ba sa ken ba discover ka gwa ya ben na mo jana ande la kon na me mal ka jen tu dan ka mal ko ban mal ban e tok especially ban e tok ka nuclear point ka kon ga di ti la chal ka ga di kain dar tu du li kon dial ban tin kon ji je ban ka pal ko la bom ta nei de kon to jara tin de win du gol kana be dir ka ke so that is the mal jen ta to ko la your dream jen pay for mal che queen ye làm thì chỉ đạo có liên cái dân thuộc để mình thi cái đồ mà mình nói cái bật lật bia giá của bà ngày bia bật lật đi bia lật con cái gì mà bác có rai đàn bác có giờ gặp chắc của mà là nào cần đi ăn mà lấy ở Andaman đun cái guru ne bol rai bol udun te ko bom cái này lút cái ngay ngoài này cái phần cái chắc của mà là nào cần đi ăn mà lấy bia cũng te ko mal dân đan đi là yên nằm lôi đá tết kêu